हेलो ठिठी आफल 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 टिपेको वाह डर लाग्दो रहेछ साथी हो आम्मा कहाँ हो कस्तो ठुलो छ ल हेर्नु है हामी चाहिँ यत्रो ठुलो रुखमा चढेर काफल टिप्दैछौँ तर के हो न हिजो तल अड्या म तर के हो काफल त सब टिपेर के सिद्धि नआड्यो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ है काफल साथी हेलो हेलो ल भयो